Bana betu baluba, bana betu bons, bena com jibanji kumbana, gatetu kuimanyina kulu. Kuimanyina kulu, kingu shibeyanga na to, kuimanyina kulu, ngwa kuila kwa jitunga. Bwalu jitunga, kaba ibaja kuila to, wan jitunga ajinjifu. Muka sayo rantala, mwabuni nga kuila nene basa kumwana bimpa wabazu wamanchi menecha Mbuji-Mayi, njiha bonzola. Haka kuna kansanto. Njini mwaji ni binsonji kumesu. Njingu mbugile Caritas development Mbuji-Mayi. Mukama na mushindu di bana betu bachitata bwanshima. Shima yetu ei. Ni muheta baluma ni bakaji. Bafuila bwakupeta mukafuku ketu kamuhela ka MATALA. Bikengela basakila banga ngamo itoni mukwa mashibi huweka. Nchinyi badi batutachishi. Bajingi sanga bwachinyi bwalu fumwaji tunga Nzala ivu muka sayo rantala bwalu ndondo wa MATALA wafika mu niveau waba musumba ku 6000 francs. Crise aka fana muka sayo rantala to uvuni province miko wabo haboiji bo conseil des ministres banga chimanga dika bwani bikela bara vitaye ka sayo rantala ni MATALA ndambu a service national kadite tu baka mona kamba tuditu mwana toamba kiwetu mujimu baka baba tubikela ni baka mwana kamba kuntoeku bena service national mbahanga balekele mujimu vumba tumina bakari benza wachana MATALA baba to mamulu ijilwani muntu nashimweta kafukuka muhele anshi kuja kwa nunshima mbikola na shibantu babidi basatu basanga kafukuka muhele ka MATALA baje ko kunshima hatu ditulwani numwana nkayenu mushindu bantu baje akuila ba mamu ni batatu bakari banga tapinjeu ba servir bantu ku liste moni bikari mo sana shibantu ni ba directeur ba ma entreprise ba conseiller ba ma cabinet ba gouverneur ni ba ministre ni bako bina ba commerçant banen bakari balo basumbula MATALA ba bigira ni ba jamani basumba ko abuni nankuba sumba ko abunyi baji basangisha makutaba kweta kafuku kamotubiji kabe ni possibilité ya kweta MATALA hato numvwa niveau di province waka sarantala tuvumo wakala jibeji bantu benda benza mijumu province benda ba muiba kolula kaji tuchite tuko etapa wakuja kwa nshima shima mina mikola bionso binu tatu ndo mugile kuchinyi bena Kasai kimba nanga kujimato bena Kasai mbananga bobwano kuimbilanga na ngoma kushilanga na masha kutuchilanga na bikashi mvuluka ni tutumba to akalo lelu tutumba to akalo muditungemu tomona tukwa tukatu yo gouverneur wa province tutula toni batterie tukwa bukatu imiotere to kakuibantu bajima to kaji tutumbe tutumani bantu bajima ma église ari muditungemu kacheke ko en sana église munene confession religieuse munene mekaba ni mudimina shibwa hectare mo hela to bintu bienze ka muditungemu nanko o MATALA di matuma magesa kachena gabidi ambuluisha population wa muishi ngumutumina MATALA to akari pindio bantu banena mo connaissance batu ma liste ba kwenda kusumba MATALA abuni bana beto abajini muajini kanyanya ka abuni bionso ebi bikene bituesha leçon wani mvula mudi muto hanshi muntu yonso ambula lukasu ayekubujimi muntu yonso ajim tujambula bushitu nanko noni bana betu bonso badi mumputu tujini malaba adika elomba effort ya bunyi bwani womamba no investir mu bujimi utula makuta bunyi to baluteto haju jima urimo kukuna bya habajimi be banku jikolele kuina sumba manga bokwele to bikolele nga yapi lwai no investir kabiri myande amajimi bali muntu mo investir mu bujimi muhita muntu mo investir mu muchanga na shimumbongo tulekela ekuye bonso anu kujama tujima ai bujimi kipan na kuluta tulwa bunyi lwenza ndwani katona banji kumvani tukari mu état de droit bantu bakobu bachiri benzana malu muchikuna mbwena kwamba bishi muntu manyamuni echinchibi mechibi achikichijuwenza ebwalo ebumbubi bubi abuki bujuwenza mbwachinyi mema ntwanu ngamba ni bwalo buji kokubunena mbwane busho alternance wenze kumutu kwa jitonga kadi kunshi kwa jitonga si kujibwalo territorial bamba nangu dibena mfalanta balonge letulas bantu bakwachile mujumukala ni regime wakala wa mukulumpa Yosef Kabila wa yeo bantu abuki bachidukoko
Système janu ye wa kengesha banto. Luta tulu jan lolu molumwalu. Kabena ba ngata muntu ni mushinga to. Muka sora ntala chilejelo. Nene ba mwana njila. Nitu enze emission miko abu ya bunungu ya tundutunu leje njila ya muchimenga cha Mbuji-Mayi. Kacha Felix Antoine sikeli chilombo ngata bukalenga. Kakwena njila na shumahela mwenza to. Pion sumbi man. Matuku mashallah. Toika mwana njila wa Monseigneur Ngongolo. Njila mwinika Monseigneur Ngongolo. Bwali Monseigneur Ngongolo. Mukubi wa kumpala wa ntenjwe to Mbuji-Mayi. Mwani katedral aka. Mwani tatu mukubi wa ntenji wa kumpala. Shabi kuka. Joseph Ngongolo ngoi. Avenir mwinika jina ya mukubi wa kumpala. Mutu wajira diocese ya Mbuji-Mayi eji. Lelo wewe mwile mwa avenir amu. Mujimikiji minen. Ye avenir ao. Kujumumbuka. Kuchalu chandeka. Uhita. Kumbelu kwa nguvena. Wetu di mungu wa sampinjeo. Mwaba maya jaishila toni kuluhangu luenda. Ahita mwaba akosanjila akele ke mettre na résidence wenda privé. Bukaleng ba province mbutangila. Kajia njila udini tulasa tunen. Tulasa waba mansere tudinjilao. Udini setim pokolo. Christon Fum. Nanchi lycée Mwanja. Lycée Merosia. Donc tulasa tudini risque wakuye mumbi kidi hatu wakulangana. Ngono kakwena bwalu buji mungachi mwajenzi. Yela menji kuli province. Nashubu yela menji. Kadisi. Bigena mukwenza. Bwalu province. Okadimu démarrer. Province udini gouvernement provincial. Kachishikola bwa kwele la province yo menji nchini. Barrière idanu hakana kakulu. Njila ya kuye kwetu bwa kujima na shimutu tambele mwina bantu ni bagaji memo. Kakwena njila wa muntu mambelelo nene bana betponso wadi mumputu. Wawe mulo ni machine yeba. Wambale ni muso kuyana shilejele kubako wakalonji. Wakweta njila ya kuye kumajimi kuina kutoto ambe kuto. Yo mwambale uye kulu pata. Kukatanda na shikumiabi. Kukabeka mwanga kuina. Territoire d'origine of Mwajitonga. Là n'en parlons pas. Kakwena njila to. Njila mifu. Kachi chenza muso kunjila. Bwalu njila yo ikoku. Monika kwena nutatula kwamba na shini biajije bijini nutatula kufika mchumenga cha Mbuji-Mayi to. Biajije bibilo facilement. Katika tuena njila yetu yaka tuena ito. Kudi bantu kwa bali bumva to kula bwali bwa biakuja. Nko wa muntu musomelo mumputo ambani ka. Nenu shijana mbwali bwa kuja na shimuko wa muntu mkongoe mwamba nenu shijana mbwali bwa kuja. Mais oui. Mi ba ni bamo na lelo jimunga chimajere lancer kudi bena société mi kwa bujendilu hapo. Mi ba ye usi mwenza 12 ans, plus de 12 ans. Kabe bufuta mwena muji muto. Mais mwena muji mwa wenza muji mu produire. Lelo miba bakeba kumwe relancer tutumva vite jiko kumoto kwa miba usanga ba directeur bakari balonga na vite bwa intérêt ya bwa mafobo tulitwamba ni nene bali basomba ni fumaji tonga Mbuji-Mayi Kasai oriental ki province d'origine wenda donc yeka imutira attention to bantu baji hambidi ha miba kala bantu baji le miba bendele machine mimba mwene mwa miba juboele muito mbigere ni blondo ulala ni Nzala bantu ambajugila kabaji kula bwa miba nyama tu hingono no hoho ni tu bwa kula kadi nindo ambele ni isanchi nga kuilechi ncha CIOLA wetu tetu mwele henda menji bwa tokula bwa Kasai kaya kumpala bwa développement ni social wa population walungu mwabenga ato ajini bwa MATALA jibena SN balona un service national balona munem MATALA malo population ba peuple kinwa heta to karibu wa kufikisha jija bantu ba change population wa change amteto bakula njimani tulibakula biabunyi numona ni mwena Kasai ngayenda kudi mungachi mwaji luishi lelu mfumaji tungu tujinendeo originaire wa Kasai oriental nutangi lai mwabuti bala kwenzele mission yo ki mwabuji bukola bwa Kasai oriental ki mwabuji mvide mukulu mwine musombele tumwambele ni alama Felix Antoine TSHILUMBU amweshe lunga yini menji lo kutabalela province wa Kasai oriental udi mufo kadibo wa luta tulunga afu mukujino wambila mwabevu muso no anji nulonda bwala papa wanyi katwena banju kusumba MATALA to tetu tufani disanka ja bukalenga bwetu bwanyi mbwetu bwa bana ba mwena ko kadi hatu ditwambanga naha chilumbu cha MATALA ncha chijano mufukuni 40,000 kadi tetu bantu ontodi badibendani bila ambaba na tukokesha 40,000 wakuya kambula mufuku wa MATALA jiba kayi MATALA kayi MATALA bambi ni ya Tanzania jimalwa mema chena mwanju kwa mwana mushindu mwina nuwa kufika kuina kunyaba dibamba ni mufuku wa MATALA udini 40,000
hatu chidi tuanju tuendela no 4000 francs bwa kumukokesha bwa kufika kuyaka sumba bajama nyamuche saluku 4000 kajano karande kyundi mwamema kweta bwa kuyakambule nenda mufuko wa matalani mema njintonto di muhanyu wa bilamba byankombo bakalenga chuva buba fo mwa kwenza bwanyi bangata ko kuma kwa bo matala batwelele ko kuma chisalu chaba kwa janga bwanyu di henda di jinga na shani udi ni 3000 wenda na sha 2500 uri mwa ku heta henda mushindu wa kudya ko kwenda matala Tanzania awo bwaluka chabwela ka tudi tumvonu lumu ka tuina banju kwa mona ni meso ne ka tuina bamanya na di kulera kayito kadi matuko ngaji kulo mabe boke ba matala ku heta ni shenza bwanu ko cha matala nshin to nje mulo amuleli musizera waje ndanyanga dingalukila chena muheta na shaje to mwina chena muheta matala badibola badani basalai ni bene miji muyambula matadi tetu bantu chana na nyato alukila mifuko mituka shato asomba nyinzala matala nusumbile kundundo ay kumifuko badi basumbilana kumifuko fuko nusumba ni mushankai bateka karande 1500 chuju lomba kudi fumo waje tonga jakongo limwenza ni matala afika munemunchi tudi tulomba hetu ni bantu bonse baheta habu na shaka fuku kama bamona makujisha bana kumbele tofunye nzala kachangalo jitu kujalelo njisatu matala ngo wawo ajano abantu baloni wo aba mbine societe kampanda aba mbine societe kampanda batuishe mifuku 50 mifuku 30 kayitetu bari bakeba kama kamwapa katuna mushindu watetu ku heta to pinje tu 20 bishi anona no heta jeton katuna tueta jeton bwala jeton nyayi nasho wewa ni jeton kibina banga tato jeton mina bwa ku iheta bikenge jibo usumba ku 2500 ku 3000 kajitetu tudibi yanu ni makuta makumba na haka saka makwama kutampinja tetu kusumba jeton kia tulika tuina utatu bajin lomba 2500 mbo kusumba jeton bang mumani uwa mwema nanu kuntoa uju mumwananu uji ufunda jeton uju mwananu bana bakaji nimba jamani nimba angani nimba mpulush bintu uju ba mwana ba mwele makuta mumpaya bintu abibiensa buni bakaji buba manyangani mwabe muka janyu mulo kaji ni 4 jours mwabe haji ufika mwabe rulo a partir wa ujulo kuma 5h to jusqu'à 15h 16h que nous heta matala to ju mwana no kan finfi bantu ba ila kuluseka bakadi ma facture bakadi ma jeton mina ba kwa banya problème muntu mo kwele milongo mwabe na heta jeton ka yu heta to et puis tout mwana njiri mama kwa kwa mwabe bani bya chabusho bantu bakadi benza system wani uvunga no chanza no kuba kula ba muchanza e u hita musamu hela ukuka mwana kani resi kubyanza na shika imweta jeton to bidienza kanu nawo hanga mwana muka janyu wenji 3 4 jours même njibila hanga ya ndoku mwana jibi mwana bintu byanza ka lero kabi ngachangala kubangishile kujibiji jituku jalelweji njimwiya kabiji kimba mpeshe kwa kumema jeto to baji bandomba sengi mile kuji muntu bwanyi twangata jeto tushishe tuyetetu kuji matali atudi tujifinda kaba ibananga mwa kutuyeshe kwa kujeto to baji bangata jeto baji baheta bajanu banene baba salai bako manda anu baji nyima mpeta tetu bangwa baji kaba yinyima apuloma kabena batuhesha to français ka tona bamana mwa ku prononcer français ya bunyu bwa ku yenyi bwa kwa kula to bisawuji ka tona babimanya to bajuba kula no nangu banga tama kutabele ku baba yesha ma 4000 ni 3000 ni 5000 baba yesha ma jeto kiba anu baka baba nena kiba jibaje bo matale tetu baba landa ka tona tetu mushindu lomba ku fumaje to ngi chini ndomba kuti mfumo wajitunga bwanyi atwenzela kuheta tutumina bantu bajinyemeji malenga bwatetu balanda tuikala tumona kuheta bwa kuja matala selon mushindu jubo organiser kabene bigumbana tu province wa Mbuji-Mayi munene bikola kaba vuma kutegela matala mo buma bakwa banyina ko to hatu twakulaha jeton ivu prévu wanyi bikala bayesha muntu chanana jeton mikadi ya bantu basumba usumba jeton haju yoku facture bikena kabiji ujuro ni facture umuko saka biji mishiku umwesha makuta manu tutuje trouver mo abao mufuko wa matala yoku 50000 wabona bamba bwanyi to bakasha bwa kuboele mwine mundo bwa kufika mabudi matala luta lwa bunyi ebego bene bikumbana to bajamanye bajibalo basumba matala bayana mu kitsalu bakahana kuma 4000 ma 3800
matala vumatu mina basalai anyi banene babene makuta anyi ba jamani baka batu mina bikala basoma bintu bi bayena byan bintu bi bamba bwani tetu bonso bikala ka fuku kamo ka ku yigarta fuku tubiji ani fuku sato to mbia bikaje muntu mwela wa ngata 50 fu wa ngata yenga yen eske bene kamo bere mo kwa ngata bisi tutu to ameni mbula mataje ni president wetu to akwire to ngata tete bene kamo to heta ko ku heta to ni puso tete ko ko tanu matala wu kima tumile banene nje bene biso ne basalai to tutu fuka ku di basalai bin batu yatalo bilulu kole lo akati bani teto ka tumono fashi to teto ababene ka fuku kamo tubidi chanan batu yata nyetu ka to hingan katona baita chintu katumono mwabato wakubwelela to wakusuma matala to sega baka fila makuta mutu sal bantu bende jilol bakosa bajame bakosa mishiku ba fila chinyi makuta manena bala banga chila matala n'est pas vrai. C'est seulement les autorités qui achètent le maïs. Non, ce n'est pas vrai. Faut nous que nous achètent aussi le maïs parce que nous n'avons pas de l'argent. Papa mani jeton. Même une jeton mine. Il faut bamba mine aïe. Jeton et miula. Jeton et miula papa. Ndimu yula ku 2000 francs. Ngaji file jeton mine. Chere mwana mwana matala to. To ne ba nganga 2000 wanya wai chana na nganga ngile hambili. Mema ngachanga banga kulongu jibiji njano sesa ngahangiri mala banji muya bansagela nji mututa ni mashine no bantangela bempachena ngololoka to makutanga tatu mukulumba mumpeshe meme to somba we kumbele bali bwaka kusagela chena mumwetela tongari ngamwesha makutenda ngacho meme njumula mwabe depuis mardi mvulo wa mu mardi a munjikile meme mwabe kumbuka kumbelu mfika kumbelu kwa nyinga nkani mashika mfika bulobu cha mercredi meme kulo mu 4h kwela mulongo mwabe ni mpeta kwa ku matala papa wany bajiba heta matala bajana bajiba lonya recommandation ba filer bikala kwa baka shaba kampanda ni bakansang tetu bakwa bwaba katwena kwa kunimpala bwala nyimukana mwa kujanshima to papa wany matala jini bena wanu boba jiba hanisha kiba jiba hesha bilongo byabu fumwaji tunga tetu tumwambila bwani abanya kwa ku matala bwabantu bakehela pinji ewu te na shetetu bena habwi katwena tueta matala na shebena kuleka bena ano ba policier ni bantu ba ma société amana na kiba jiba heta tetu katwena tueta matala to tutu keba kwa bwanyi fumwaji tunga fila kubulongo lo jibuimpa tuvotu bike tu katreka tuimana mwabe bwanyi tuju tuloni jibo bwanyi tueta matala mina katu yanu tueta to policier jo bate ko ba sécurité ikaji angata makuta ba jamani policier ji angata makuta ku ba jamani 5000 3000 4000 yo yenza liste mujini ja policier ye kafil ajuba ba ye shubunyu bwa matala sak yonsini 30 ni 40 ai boba ye shiba jamani ba jiba ka banji shika bi matala wa ku 4500 ni 4800 momene policier ka yen ko ku ba sécurité to idi ko ku bwa kwa ngatano matala abaja amanyi bwakuikahana bwakwenzela mpa yabu yo matala ngangani matala ngafumu wajitunga mutu mabwa population bwane population bu mutu jimujikenga jabunyi bajimwa kusumba ko kumushinga muwekela bwane tujimwa kumetrize difficulté jitu jinaji bwansala pinjo kabichena na kwa to bikaji bya ba policier ni bajobate kabine bene service bakaji benda bwa kwante jeton bikeba 2000 francs 2500 Mbate bena kabila bwalu ikalanu wa chilombu wetu te tufoto sumba matala bipa byajike mambambula bwabu matbena kabila bateka tata baba soto papa bajiba tuambile ni matala mine kinga wa mwane chilombu wenu to kinga president to matala nga kabila mukola muvumula bumwetu mudi mufile tru wende wa mataleu hana nkunenu kana ni fwasha matala to ngambini nuvurutu fenda ngambini bayoto sibikola mene batututa na majoru wa malab muntu tuchi samara mfimbu muntu tutakile bikola tukato tumukuma bwa jeto tenda kwa kukarita se kunjumaini bafubalo ni matala bamba ni ngatetu kwa kuheta kumshindo akuje tetu bonse kumshingwa muhehela kadi tukaribiye kukarita se wakusuma matala lelo enji tukujibiji kwa jinda kukatrer ni jibe katamba shuketa ninjeto ni kudi resi ni nchinyi bikwabo katona baheta to tudiano twaya batusakila batushindisha batuenzela maluma yitabunyi katuitumona mabudishe to yendela to weduke ba mifuku yinga ya matala njinke ba mufuku mwehela batusangila mbantu banayi tuya tukaheleshi je bali bano ambele bishigudi bali bahana
badi bamba bwanyi matala twanji tuhesha bena munganyi mu basalai tuhesha bena ku guvernora abantu bari ni myanzu mikwabu bela ku mashinyi kadi no shisha no heta kartetu baba tutuke ba mufuku muhela ba kusayila abantu banayi turimo ko heta ku mushindu kai chino lomba ku di balombo di ba province nchi tutujinga ko bwanyi bari mu akula ikala bwanyi kagena ba bulula matala myaba mishilangan ba kula ko bwanyi muntu duke bandundu ibidisa tu ikala heta ko henda baltetu bonstu mungasa wabukaleng sanga shama kuta bwana tufida 5,000 mufila makuta wawu bamana kwa ngata makuta wawu basanga shani babwele na umuna mu mude po amwamu batwanchi ntabalira bankutwalikisha makuta anyime makafu mashimina njimujira bukunda bwanyebu miri frank wanyi mujimina wajiga ngajonze muhana mangaya bwani ndokupata wanyi kafuka ka matala basanga shakubena mutumba njimwa kwenza chinyi bafula kunyimba salayi twakengibe bamfuta mila wanyi batutegela koko basalayi bamuchetu chikondwe basalayi bajalo bamukabila na chitondo de mohela ushindu mwina wa kuhetano possibilité wa kufika na mabudi ba fila jeto bikali jeto mina ivinya kwa tachana na bikali hasomba mikwa mina misumba no 4000 mikwa misumba ku 10000 wewe na kusumba jeto mwina wao bwa kubwela kuchibi mpulushi ya mwetu munemwemu bikali anga taima kutoba kwela mumpai wa kuchisho kubweja mbahanje mlundu ali kwa mutelo bikali jeto ni resi wa kwela ujini mutelo muhanje kumsomba mukari tasema ndiwe uchijulomba ku di ko keshiba province ndomba ba ko keshiba province bangata organisation mwimpa bilonde shela mei ajifumwari tungo tuambele bwani jitunga jetu jidimu ordre jidimu droit mais babi bebe to ensa to naka mu état de droit to bikadi anamu corruption iyo noji mwenyinga yenu mushindo di bama mubetu batatu betu bamukasarantal bajileshisa bwa matale toa bishi bikola bonshmetu yakuje tutoela Frank chola mwina bwa initiative wenda merci wabuni cheneu mwaba journaliste bons ba mu Grand Kasai tujinga mbo kwede mfumo ajitunga omuju wenza ni bana betu badikula badikabe manye realite ya mukasarantal to nitumanyisha tujiko ko bokuno ambila bonikana njumvila neno abichi Frank chola en tout cas merci beaucoup bwa initiative tomba ni bana betu bons badi bajinga mbo kututonyema kumikolo numero ya Frank chola dikuinshako o mumu bikila kwenye chiduji mijato c'est juste sabani tu développer Kasai rental kaya kumpala kato na intérêt mko obuto tutunu amenu nene bana betumo sur tulonda mu Suisse mu Belgique mu Angleterre partout bu mu di Nicolas Lufolob ku Irlande Didier Bokassa mu Dirban nene bana betumo tuka ben ko investir mu Kasai rental mu kulumpa ntambwa beye mu Suisse Marcel Yancine beye wa beye mu Angleterre Chamboui. Donc, tu dois investir dans le Kasai oriental. Champion, Mamadou, Pologne, Allemagne. Donc, Raymond Chiswak, Londres. Et nous avons Kasai. Donc, loi il beaucoup investir dans le Kasai oriental. Kasai oriental est vierge, minéré, mihit. Loi il n'embouche chez Kasai. Malaba majim. Malaba au moment nachini. Wele heba au moment nachini. Musome kujimana bujimu Kasai oriental. Kwa kujimijato. Nanshi Edouard Ngonga ko Dallas Jeff Chibanda mu Angleterre Theo Kabong mu Canada Viengand Muela Kabengi babu mu Belgique utambani loi babuni no investir mu Kasai oriental ka chidi vierge Kasai ka kenan biya kujeto Kasai ka kenan ninjila to bo kwenda bi nen bana betu wonsu ba diaspora badi basomba kumputu no lo babuni loi to kwa changan chene ngwa Frank Chol tout au couleur de développement social aux populations. Quand nous y balons, Kasai a développé, Kasai oriental a kumpalato. Anu jijan bionsu, Félix Antoine CIOLA enza bwalo mwena Kasai oriental to. Mwana enu, mukwa chai, bambele kwetu luka nulu mokacha kindu jida kujibokuto. Bikengela ni, no mukwa chai, no musoutenir ai. Frank Chola, ndi tenjani. Même ndi Emmanuel CIOLA achitok. Te tout au couleur de développement, bois tantanje kumpala dia Kasai oriental. Pour associer la population.
mumikile ujingane muka umoyo wanyi unkoleshe chendelele ujidile mubidi wanyi unkoleshe chendelele ujidile mubidi wanyi ukalenge wanyi ukalenge wanye nekwemile ukalenge wanye nekwanyishe nekutumbishe dimanyoso nekwanyishe nekutumbishe dimanyoso nekwimile ukalenge wani nekwanyishe nekutumbishe dimanyoso nekwanyishe nekutumbishe dimanyoso chuma chuji mungambike chamula mulwesu lwadibumba wabantu bamonene ukole bumwavidi mukulu wabantu bamonene ukole buke mwanyi mwavidi mukulu mukalenge wanye ukalenge wanye nekwimile ukalenge wanye nekwanyishe nekutumbishe dimanyoso nekwanyishe nekutumbishe dimanyoso nekwimile mukalenge wani nekwanyishe nekutumbishe dimanyoso nekwanyishe nekutumbishe dimanyoso wabukumi bwe ujonelaso wabulami bwe betatuanye nekwanyishe nekutumbishe katuanye nekwanyishe nekutumbishe wanye bidi mukulu wa Izake bidi mukulu wa Yakobe ushirika yanyi osokungaya ungamburishe ushirika yanyi osokungaya ungamburishe nekwimbile ukalenge wanyi kuhusu mauta kutumishe dimanyoso nekwanishe nekutumishe dimanyoso